हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारे पास अभी भी बहुत सारे प्ले कार्ड बचे हुए हैं जो अभी भी लिए नहीं गए हैं। Actually, mo joto thayo joto jagano indigenous de pala jagi tungo and all indigenous de pala mani mo kaisa UN ni hoite kaisa recognition o UN recognition ni hoite na suntini raja khor aguliwo DTADC তরফ থেকে suntini joto palai tungo o jagawo suntini kotor ni sete bo kotor hol mana suntini jaga manliya hepeno sung je man mani tirupane joto ni kotor ko hol Robindra Satyabagi Bhavano ajagao sung tabu palanya thangai tungo oroni circuit hodi simireli ngai sungkini ajaga thangai tangai hindi mo sal actually berai nang kumani sal gabang ma sung sawo 15 August naga sini independence day sung samano 26 January republic day samano fiat ini o Tripura sar bagai hayung ha basar ni bagai mo ini sal kotor sal haji sini bagai mo salongno dumno sung observe khaya hangkang kai sung omo tai sab khaino rono wan and om hairongno indigenous day rongno sana thang kai DTADC ni government thara tini holiday no sung runa ni wan sujak dabu baskango state government ni thani bo o hayong ha kotor basarin salo sung state holiday sung nam bar nani dorkar bang hindi mo kaisa kebos namui toiri khaimani ya mo UN ni declaration by UN ni chai tumung by bor sono kaisa observe khayei bor sono o sal kotor mani mo belanya hambai maru awon bagai ini o salno angani Tripura ni joto takuk hukuk mafa sini kemarai kicing chong sini ketal asai sona abono kainani abono sanani kaisa message nani bujumo sung o salno pomnani kokri tang di o sal belai mo kotor sal hayung ha kotoni sal mo tini sara notice sara world bebas jaga wono bisho ganangai mo palai jagai en abo tini DTADC ni torof theke sung palai tongo en o palai ma jaga bo sini joto DTADC ni honorable EMs MDCs tai sini joto honorable MLAs borok khai manjak phainai and joto tong kosong sini Tripura lokoro borok khai manjak nai and baskango khainai bosoro sungte bo kaham ke sungomno palanya bagi thungai tongo a jaga bote bonono ang logisano ba oro participate khaini ni bagi sung os halo pongna ni bagi sumuna sung tabu klangai thangmani angkan kai sini upcoming next generation rok borok sigla khaisi saiman glak je tini 9 August tamoni bagi khaijak abo sing sigla nadi abo chung tangai taklai agot lawa sung target si tabuk muti most of the time 2021 is me 2026 jora je receive di pramothani je government of the light money aro sung jotish to 5 bosor khaija kabat agortala rajakhor agoli waspan khaija aro sini para am chayo kumulong joton aware ng tabuk je 9 August ka sini wall indigenous day all this hamanta kya ba tabuk o jaga bo gabangma dofani borok tongo jati dofa khoda tongo borok bo saimini je 9 August tamni boy actually hayung hab basar ni sal hoite wall indigenous day abuno sunte bo kaham ke abuno te bo fuarna ni bagai monote bo message na ni boy sung taklai raja khor aguli na sung target thai em thaijago abu kuno sini mono kuno yes we are very proud so ekdom proud sini rich heritage rich culture rich traditional sung kunani bagai abun boy ngoro nukhana ani globo sung tablo tinta khaijak sini Roma bai dong khai sung je mai sungmani bati bongmani musuk somani amai khai sung kabangma tablo sung khungani bagai sung tini chai tugoi tongo raja khol aguni bo o capital karon buini jokhani borbo saimane nango wal indigenous deni actual motive tamo actual aim tamo ya sung tamno khuna nai ba tamno sung sanai nai apni bani sung tina tablo ready khai sung sini rich heritage no rich culture no rich traditional sung khuna ni bagai sung tina agun raja khol aguni